Hello sister, how are you? I'm fine. Apa arti itu Kak Kusoi? Hehe, kalau suami, Kak nak lo tahu lo Kak baru skor petang Kak nonton TV tu, macam tu TV orang tu Kak satu orang macam itu. Oh baik, tu ya ampun nenek Kak kau. Ayolah kalau itu lanjutlah Kak Kusoi. Yora, kisah. Nasib dan naikin niko inyonya kamano akhir bulan setoran tibo paniang yo nama macam-macam persen itu apa nak di kako apa nak di gari apa nak dirasok hingga nak jadi Allah semangat itu paniang ayai nasib dan naikin niko inyonya kamano akhir bulan setoran tibo paniang yo nama macam-macam persen itu apa nak di kako apa nak di gari apa nak dirasok hingga nak jadi Allah semangat itu